uzethule shwi emva kwakho bese siphinda futhi siya ke kumtekhala. Yebo baba ngibonga kakhulu Shenge njengoba ngibingelela ke kubingelela ushwi owaziwa ngokuthi umandla endoda ungakwaxaba isibongo ngokudabuka sidabuka khona emsinga emahlaba kodwa njengamanje ke sesitheke ngokwakunanela ngokwandisa umndeni ke ukuthi phela umndeni awuhlali vele mangabe usumkhulu ke kugcina sekuba khona kuthiwa kuthethangeni kugcina sekuthiwa umuzi yakhiwa uyandiswa mase ngithi uthi xiphu kancane ngalapha na eDanahouse balinye basho njalo bathi kuseDanahouse mase ngithi ake ngithi uqisha ngakhona eDanahouse ngandisa ikhali kababa mkhulu uqishe lapha eDanahouse ngisathe ukuthi uqisha nje kancane la eDanahouse ngithi njalo akaqishe yedwa kwazulu ngithi yakwazi lo ayiveli isuke ngithi uziqishe yodwa nje kusho ukuthi angithi okwazi phela Mrozo uthi khona kwaZulu njalo uyayithi uqishile usho wena wazi ukuthi bakhona oqishe nawo iqishe ngendlela thizeni usiyofunda kwezakho uyoyibonela Ntekhala mfowethu yebo bhuti awuzethule mfowethu ukuthi uqishe phisathi uqishe wena hayi nami ngibingelele nje kabalaleli ngibingelele nani Mashenge ngibingelele nabalaleli umsakazo ukhozi FM cha umtekhala uzweli ngowamagubani sibongo khona emsinge emahlaba kodwa kudumile kaMtekhala nami ke ngokulula igceke lika baba ngisho ukuthi ngisekhona impela ke mina emahlaba ngoba umama ukhona le emahlaba ekhaya elikhulu kodwa ke nami sengithe kulula igceke abeke umunye lapha eDandi umuzi kababa ngisho ukuthi ke ngiqishile indawo zonke Qishe Dandi ngiqishe emahlaba uma uphenduka ngapha uyamamathela uphenduka ngapha uyamamathela kulungile emlalelo Khoze FM sihleleke noShwi nomtekhala mhlambe sothi nje ukuthi nje kancane bese siyabuya siyaqhubeka nezinsizwa ezisivakashele namhlanje Dlala iPowerball nePowerball Plus ngalolu lwesibili ngama-jackpots alinganisela ngaphezulu kuka-56 million rand. Usalindeni, thenga amathikithi akho manje izizumbulu zemali. Phanda, pusha, play. Abadlali kufanele babe neminyaka 18 noma ngaphezulu. Dlala ngokuzicabangela. Insizwa lezi ezisuke esicathamiyeni umlando wazo mude kakhulu eningizimu Afrika zafika zathi siyawushintsha umculo kaMaskandi siwenza lento le ezothandwa nabantu bangaphandle kwezwekazi laseAfrika banama platinums esingeke sakwazi ukwabala uyabona bethi wangisiza baba ukukhala wonke umuntu noma umlungu engayezwa ukuthi bathini kodwa athi khona umuzwe engumzwa uyazi Mroza ukuthi iyasiza kakhulu lento yokuthi ungene ugxile komunye umkhakha womculo uthi bangabe usuphuma uya komunye uthola ukuthi unolwazi lwalapha yani ngoba ngicabanga ukuthi ukugcila kwabo kwisicathamia yikho lokho kwenza ukuthi babe nento yabehlukile noma sebefika kuMaskandi mina ngisola engathi banesibungu weinsizana nasi isibungu ziyadipha lapha hayi lutho isibunga sikasitholi njengoba ngizwa nje besho bethi khona abanezibunge hayi cha thina sikabi naso isibungu kusho ukuthi sisashaya nje ngegazi leli safika nalo emhlabeni sizalwa ubaba nomama nithe emkhathini njengamanje ingoma eniqokele ngayo le ake niuchaze lo mkhathi uma kwenze njani ngoba phela sesizwe ngapha kwiSundowns kuthiwa sky is the limit nina nithini ngomkhathi manje emkhathini ke mfowethu ingoma le ekhuluma ngozothando umkhathini ukhuluma ngengoma lengoma ikhuluma ngezothando ukuthenini uma ngabe ngibona intombi ngiyalinganisa yakwabuthelezi Nkosi yami amahla umlozi gamlayo sengiyayibona ke sawubona nkosazana iyavuma yebo bhuti unjani kodwa nkosazana hayi ngiyaphila ntombi lona okubingelelayo ungakwaxaba mandla igama lakhe ngabe wena ungaba ubani na igama lakho na hayi mina ngwabuthelezi sibonga igama lami ngomroza kukuphi ekhaya kusendaweni lethu hayi into nkosazana usengihluleke nje ngiqala ukukubona Nkosi yami baba ngangabe ngisakwazi ukuyisibamba ngabe ngisenalo ilungelo lokukutshela na ukuthi ngicela uzokwakha umuzi kababa bese ethi umroza cha angeke ngikhona ngabe khona la usuthanda khona nimroza athi cha angithandi indawo pho kungani na athi nje cha lokho kushoya ngikwemukile okushuthi ngoba ke mina sengishilo
kumndozi uthi ngiyamthanda shuthi uthando lami ke lume emkhathini ngoba akalivumeli umndozi ukuthi cha na uyalwemukela selisukile kimi ngiyumfoka noNkosi ngalithatha ngilethe kuwe ungakalwemukeli lume emkhathini ke manje yikho ke lengoma ikhuluma nje ikhuluma ukuthi nje abantu ake bebhekisisa ukuthi umuntu wesifazane mangabe ukhuluma naye usamtshela ukuthi hayi inkosazana ngicela sokwakho umuzi kaBaba ngesikhathi engakavumi shuthi uthando lwakho nje lume emkhathini wena kwakafike alukafinyeleli lapho kuthumele khona kwacikozwa igobaba sasazi ukuthi ke thina ke intombi vele awuyitsheli manje besiyavuma ingakho lengoma ithi sesemkhathini ngoba vele intombi ngisazi ukuthi vele noma ingakuphika kodwa kusafanele ukuthi uqhubeke uwe ufuna loluthando izibone ngempela ukuthi nayi lo muntu uyangithanda ingakho ke lengoma sithi nje hayi kusho sesemkhathini ngoba akangemukeli kodwa khona ekugcineni kufanele ngimukele awuthi asibanikeze lengoma ethi ke emkhathini yona ngoma ke abaqokwe ngayo le kumasama anonyanga awugogo Khelina madoda sancinza isiginci madoda hayi indaba yokudlala shwi nomtekhala emkhathini Soka madoda ushaka mnandi shwi nomtekhala bedawuzi yagiya namhlanje lethanda uyiyeke nawe ngiyibulalane ukhaza amaphiwa ngalesikhathi mangibheka la imzuzu njengamanje isikhombisa nesigaba ungaphambi hora lesiyathu 7.5 minutes before 3 o'clock shwi nomtekhala soka wawungakanani wena lezi zinto zithi ngafa wawungakanani zithi angamazi ubaba awubheke namhlanje ku plus ikhona Shanga masurprise besinifihlela uTshatha uGoda sinifihlela uMC Tjatha sithi ziyadipha namhlanje kwi-album emkhathini soka Uyalazi idiphu no ngiyalazi idiphu phela zayidiphiswa yimi mina kuba wami omdala uMahlombohlanya umabhalane edipheni nami embhaxa sengathi akangazi mangabe ngaphelele ubende yini idliwe uMadiphayo ngabe sibile ubende thina ekhaya shaka kuchithekile nje usuku nosuku wena umkhulu wakho uMadiphayo ubaba omdala afika lisike ngommesa libuke bese thambani bafana ukuthi ke elebho aluyi komese kuthiwa hambani bafana ilungile lo ngoma yona incubo sisho kanjalo-ke ngempela sithi ziyadipha Ziyeke mfoka mjoli zikhiphana inkani ziyeke iqhutha namakhizane sihleli noshwi nomtekhala ethi ziyadipha kanti i-album ithi ke emkhathini baqokele kuyona amasama wejathi sihleli neyinkunzi la shwi nomtekhala siyabingelela lapho kuTshatha solo uvula i-microphone kaTshatha musukume hayi lutho khululeka ngena ngewindi nazo-ke bros aboni uyongizwa-ke manje hey niyaphila insizwa siyaphila ngene kanjani wangena lalelani madoda cha nami amashenga lapha angibona ngiqhamuka athi hey lalela woza ngapha nako sikhuluma noshwi nomtekhala lapha ngithi mndeyi le nsizwa ngizazi kudala wenganza wethu kudala uyabona usisibuhle wayesebenza eBula enginikeza iCD leyana eyayithi angimazi ubaba yayinengoma ethi ngafa ikhumbula ngithi okuyona eyaduma kakhulu so ke leyo CD wangisiza baba yebo ngathi uma ngabe ngiyilalela ngathola utrack number 3 lokhu iyona eyagilimanga ephethe irecord namhlanje lika 850,000 ongekho umculo eningizimu Afrika wakwadayisa amakhupha angako iplatinum so engiyikhumbula ukuthi leyo ngoma ngathi mangigijima ngayo lapha ngathatha le ekuyiyona enaniyenze yaba i-remix number 12 ngafunda ngayo ama-postcard lapha mangifunda ama-postcard kusikiyangoma befona abantu lapha bafona lapha kwangangabi khona la ama-cellphone asengaka bafona abantu lapha e-reception babuze le ngoma lena uTshatha hamba phe wayo ekabani ingaziwa usuka akwaba iqashulanga mina ngiyasihlanganisela nje ibhuti uTshatha mfethu lesi sizibe sathi mangabe singahamba nayo indlela ende kangaka ndoda wawusebenza umsebenzi omkhulu kangaka maqede sangithathela wena sakufaka phansi ngabe wadliwa izingwenye hayi kodwa ngiyasimangalela nje ngithi lesi sizibe sangithathela uTshatha ngiyasazisa kodwa ndoda ngangihamba nayo ngangazi kahle ukuthi kodwa ngiya ngengoma kwenzakalani ngizomthola uTshatha kuye emcimbini ngizomthola uTshatha ekhona kodwa njengamanje la ikhona kodwa hayi
uyavela ukuthi lezi kunjani isegazini lento uyazi ukuthi shenge umuntu oyedidela ingoma lesikhathi kwakubaba ubongani bophela ngathi mangithi ngifuna le ngoma track number 3 ethi ngafa ngifuna ukuyidlala usigenge ngoma wathi bophela hayi le ngoma angeke ilungelela ayisuma skadi le ngoma kwathi ukuthi ngiye kubheka imsana umajoko wayo progress manager ngiyocela ngithi majoko asitholani kahle nobaba bophela lapha ngifuna ukufaka le ngoma ngoba phela umculo wesintu kayifani ingoma le ukuthi yanenza ukujayisiwe umaskandi hayi wazi wayena mathu hayi baba mtedele umfana idlale le ngoma mtedele baba mtedele idlala ngoba kusho ukuthi khona izwayo yena hawu njengoba ubona ke yagilimanga nje le ngoma wokheleka lapho wobhememe yebo kodwa anikwazi lokho nina shwi ngoba phela akuyona into engangayixoxa nani lelo sengintshela nje ngoba sekumanje yebo Siyabonga mfowethu siyabonga. Sonhalalisela nje bafowethu ayikho enye into esizoyisho kunina kuindiza nathi kuKhozi FM. Sizothi nje siyanhalalisela kakhulu kukho konke amagalelo enu siyawazi siyawabona. Sidla amaningi esakeni bafowethu. Sibonga kakhulu bafowethu nathi sithi bafowethu engathi ke bafowethu ngahlala njalo enhla nasenzansi abantu bakithi bafowethu ngabe umhlobo omuni mangabe nje kodwa usamthanda ushini nomtekhala bafowethu sisekhona ngempela futhi siyacela bafowethu besixhase ngoba babevele besixhasile nasekuqaleni bethi ngaso sonke isikhathi siyabonga kakhulu. Qedile ngane siyabonga kakhulu shwi nomtekhala nihambe kahle ke sinifisela ukuhle kodwa ngoba siyazi vele ukuthi ayivotelwa kuyo amajaji kokuwona yosho ingane zakwethu kodwa sinifisela inhlalo lalelani senihamba nje senihamba akenivume la ngabona ugogo mdala odlule lapha uye washona le ihembethi itshalele ihlaza uye washona le ngabona ugogo mdala odlule lapha uye washona le ihembethi itshalele ihlaza uye washona angakaze ngibone into enje uye washona le elisemangaleza uye washona le phile madoda siyabonga kakhulu siyabonga ngokwashenge sibonga kakhulu bafowethu siyabonga kakhulu ngihamba kahle nakini kuphambi kahle njengoba sihlangene nje ialbum emkhathini kanti ingoma esidlalayo ziyadipha